नुपी फुरब नुपी तरानिथोई जेल यौख्रे नुपी मचा अमा फुबगे सोशल मीडिया दा वायरल ओरकिबा वीडियो अमग मरी लेनना इम्फाल वेस्ट पुलिस न फादुना पुलिस कस्टडी दा लेरकिबा हुयेन अमोंगी थोमी तरानिथोई अतोप केस अमदा इम्फाल ईस्ट पुलिस न अमुक फॉर्मल अरेस्ट तौकिबगा लोइनना नमित तरा मरीनिगी जुडिशियल कस्टडी रिमांड लौथदुना जेल यौख्रे मिलिटरी जुंतागा आर्म अलायंस का खुदक्तगी सीजफायर चटनरे चाइना म्यांमार दा लेंगाक पाइरिबा मिलिटरी जुंता की मथक्ता खुलाई पाइबल अलहुलुप खरगी अपुनबा एलायंस अमना हौखिबा कुमजा लिसिंग अनि कुनुमदोय की अक्टोबर थादगी लान तासिंदुना लेबाक सिदा अचौबु लानफम ओइदुन लेरकिबा अदु वारी सानरबा मतुंगा खुदक्तगी सीजफायर चटनख्रे हाइना चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन माउनिंग फोंदोख्रे इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी AFP द फोंगो पाउ असिना मखा तान हाई म्यांमार दा लान तौरिबा मिलिटरी जुंता अमसुंग लालौबसिंग अदुगी मरक्ता हौकिबा युमसखस अमसुंग इराई नुमिता चाइना की यूनान प्रोविंस की कोनुंग कुनमिंग द वारी सानखी चाइना लेंगांग सिलगा सथकिबा वारी सानबा अदुदा सीजफायर की वफम असि यानखिबनी अदुबो सीजफायर असि करम एरिया सिंगदा चनगदबनो हाइबदुदी माउनिंग फोंदोकपदि यावखिदे वारी सानबा अदुदा नाकल अनिमकना म्यांमार दा लेरिबा चाइना की मियाम अमसुंग म्यांमार गा ताइनबा मफम दा लेरिबा चाइना की मियाम दा मखल अमतगी अकी अखंग अमदी असोक अपन याहुंदनबसु यानखी लोइनना सीजफायर चनरबा मतुंग तुंग कोइना तंगदु लैताबा पुरकनबगिदमक वारी सानबगी थबक मखा ताना चथबा हौरगनी हाइरे बनबा याबदी कुमजा लिसिंगनि कुनमाथोगी फेब्रुवारी थादगी म्यांमार दा मिलिटरी जुंता लेंगाक पाइख्रबा मतुंग लेंगाक असिगी मथक्ता चथरकपा ख्वाइदगी अकनबा अटैक अमा ओइना हौकिबा अक्टोबर थादा ब्रदरहुड एलायंस हाइना मिंथोनबा लालहुलुप अहुंगी अपुनबा लुप असिना सान स्टेटता अकनबा लान तासिलखिबनी लान असिन मरम ओइरगा चाइना गा ताइनबा म्यांमार गी ngamkhai saruksinda yamna chauna tangdu leitadaba phibam amada leiramlabani म्यांमार दा तंगदु लेक्तादबा फिबम लैबा असिना चाइनीज कया मरुम अशोक अपन यावरे मखोगी मथौ ताबा थबक लोखटपा हौरगनी हाइना ममांगी चयोलदा चाइना लेंगाकना फोंदोकखिबसु लैख्रबनी स्कॉलरशिप थाबगी वेरिफिकेशन तौबदा महिरोई सिंगदगी नमथाक तौरगा सेल लौरे सेंथोक लंबी अमा फावब लैजद्रिबा अहल लमल सिंगदगी नीरगा मही तमजरिबा महिरोई सिंगना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लिसिंगनी कुनहुमदोय कुनमरिगी इंस्टीट्यूशनल वेरिफिकेशन तौब लाकपा महिरोई सिंगदगी DM यूनिवर्सिटी की स्टाफ खरना नमथाक तौरगा सेल लौरे महिरोई सिंगदगी नमथाक तौरगा सेल लौरे हाइबो वाकत लाकपदगी मधुबु कदाई फावब चुंबगे हाइना थिजिनबा चलुबदा DM यूनिवर्सिटी की A ब्लॉक ता थबक तौरिबा स्टाफ सिंगना महिरोई अमममदगी लुपा चामा लौरंबा थेंगनखी करीगी सेल लौरिबनो हंगलुबदा स्टाफ अदुना सेल लौफमदि थोक्तबनी अदुबो अवामल ओइना खरा लौबनी हाइना खंगप्रेक खंगबो वाफम फोंदोरक्ले स्कॉलरशिप अप्लाई तौरिबा महिरोई सिंगी पेरेंट खरन पाउ सिद हाई ममांग चही मे 3 दगी थौलगनि बिरांग असिन मरम ओइरगा सुफम नोफम खंगदना कंगाउनदुना अमदी मियोय चा कया लांजेनदुना रिलीफ कैंप सिंगदा लैदुना अवाबा खांगदुना लैरिबा मतमनी स्कॉलरशिप अप्लाई तौरिबा सिदा रिलीफ कैंप ता लैरिबा महिरोई कया अमसु यावरिबनी असिगुंबा अवाबगी मतम असिदा लाइरिक लासु तमनब होनबदा मतेंग खरद ओइरबदी फगनी खंदुना स्कॉलरशिप असि फंगनब होनरिबनी अदुबो महिरोई सिंगी इमुंग मनुंग थेंगरिबा अवाबा खुदोंग चादबा अमदी लैता लाइरबा करी अमत उबिदना महिरोई अमममदगी लुपा चामा लौबा हाइबसी तसेंगना मरम यामना चादे DM यूनिवर्सिटी दा तमलिबा महिरोई सिंगी मनुंगदा चौराकना महिरोई 7 तकी 8 फावबद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की दमक अप्लाई तौरी महिरोई सिंग असिदगी लुपा चामा लौरबदी चौराकना लुपा लिसिंग हुंफुदगिना लिसिंग हुंफु तरा फावब महिरोई सिंगदगी यामना लाइन खुंगतुना सेल तान बहाइबदु ओइरे महिरोई 7 की डॉक्यूमेंट सिंग वेरिफिकेशन तो बाहाइबसिसु अराइबा थबक अमदि नत्ते हाइब खंगी अदुबो अदुगुमा थबक तौनबगी दमक स्टाफ सिंग अदु यूनिवर्सिटी ना थबक हापतुन थमलिबनी अवाबा मतम असिदा महिरोई सिंगदगी स्कॉलरशिप की दमक वेरिफिकेशन तौबदा लुपा चामा लौबगी थौंग असि यानिंगदे महिरोई सिंगदगी सेल लौरिबा असिगी रिसिप्ट न चिंगबसु महिरोई सिंगदा पिरकपा लैते मरम अदुना हिरम असिगी मतंगदा मरि लैनबसिंगना यंगसिनबियो लोइनना स्कॉलरशिप असि खक्की नतना महिरोई सिंगी तंगाई फदब डॉक्यूमेंट सिंग लौथोक लौसिन तौबदा मरम चादना चनबी अमगुमना सेल लौबगी थबक चथरिबा असि यंगसिनबा अखनबा थौरांग थौसिल पाइखत हनिंगी हाइनसु फोंदोरखी पेरेंट्स सिंगना फोंदोरखिबा वाफम अदुगी मतुंग इना पाउसेसिना हिरम असिगी मतंगदा DM यूनिवर्सिटी की A ब्लॉक ता चतुना पोस्ट मैट्रिक की हौजिक वेरिफिकेशन तौरिबा स्टाफ सिंग अदुगा उनदुना वारी सानरुबा अदुदा स्टाफ सिंग अदुन हाई वेरिफिकेशन की दमक महिरोई सिंगदगी लुपा चामा लौरिबा असि स्टाफ यामदबा अमदी अहेनबा स्टाफ री एंगेज तौदुना थबक सोलिबा असिगी मैनेज तौबा ngamnaba लौबनी महिरोई सिंगदगी लुपा चामा लौरिबा असिगी रिसिप्ट न चिंगबा पीद्रबसु रजिस्टर दी मेंटेन तौई
verification tawbagi thabak asi yamna araiba thabak amasu nate karigumba mairoi singna thajilagliba document sing adu phajana yenghaudrabadi scholarship phangba waga dawribani mairoi singna lana document thajilamlabasu phone tawduna amuk semtok halibani document thajilakpa matamda lana thajilakpa kaya amasu yauramdaba nate madu pomnamak check to baibasi araiba ama nate waba singasi parents singnasu kharadi ubifam thokpuni haina phongdorki Fanba yabadi Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India gi bideng makhada lairabagi pankai makhada laiba amadi mima nadraba mairoi singidamak akhanana paikhatpa National Scholarship ki manung channa pre-matric amadi post-matric ki oina mairoi singde scholarship asi laingak na pibani nupi advocate amagi thabak pairuba jail yokre courtroom manungda lairingaida nupi advocate amagi thabak pairuba accused ama ngasi Chief Judicial Magistrate Imphal West na jail da numit 15 thajin khre accused asigi mathakta victim oiribi nupi advocate aduna wakalakpadagi police na far batungda judicial remand pi khraba accused adu uripok takhelambam laikai dagi kangjam birjit chahi 13 ni police ki pawn hai thodok adu ngarang lampel court complex ta laiba civil judge junior division Imphal West 1 gi courtroom da thokibani Matamaduda victim oribinupi advocate adusu court manungda mahaki colleague singa punna famduna laiki adubo mafamaduda hanadagi leiramlaba accused asina phajadaba wahi ama laurba matungda victim gi thabakta pairum khibani loinena victim aduna ahuba khonjal amaga loinena lauki amasung courtroom aduda presiding officer staff yauna mahaki colleague sing sangsinki accused asigi mathakta IPC gi section 354509 gi makhada FIR ama lokhat khrabani CBSE da affiliation tawrambagi wathok ZEO ani yauna employee ahum suspend tawkre sasinba khurek sizinaduna school kunmanga Central Board of Secondary Education CBSE da affiliate tawrambaga mari leinana kangpokpi amasung Churchanpur gi ZEO ani amasung DI ama thabaktagi suspend tawkre hiram asiga mari leinana lengang order ama thokre Manipur lenga ki Under Secretary Education S Purujit Larig Yangbamna Kudek Piduna Thokibu Order amagi matung ina Manipur lenga na laukalakpa disciplinary proceeding amaga mari leinena thabaktagi suspend tawkrabasing adudi Churchanpur gi ZEO Jamkohau Haukip Kangpopi District ki ZEO Hiltineng amasung Churchanpur District Samumalan Block ki Deputy Inspector of Schools ki thau puriba L Taithul ni hairi Manipur lenga ki Under Secretary Education S Purujit Larig Yangbam nu khurek piduna thokiba order amar hai Central Civil Services Clarification Control and Appeal Rules 1965 ki rule number 10 clause 1A na piba matik mayai gi makhada ZEO Churchanpur Jangho Haukip ZEO Kangpokpi Hilm Tineng amasung DIO School Samulamlan Block L Taithulbu thabaktagi suspend tawre haina pali ZEO Kangpokpi Hiltineng na puramba ZEO Kangpokpi pharmacy DI in charge Saitu Joshi Lamkhohat Haukipna Yengsingani amasung ZEO Churchanpur Jangkho Haukipna puramba ZEO gi fam aduna DI in charge Churchanpur Ether Chingnai kimna Yengsingani haina order aduda pali Hiramasigi matangda pause asina phangba pauna hai lenga ki ayaba yaudana Manipur gi Churchanpur amasung Kangpokpi district ki manungda leiba school kunmanga ZEO na piba no objection certificate sijinnaraga Central Board of Secondary Education da affiliate torumba thodok adugi makha tabu oina Laingak na lokalakpu khongthang amada Churchanpur gi General Education Officer Kangpokpi gi General Education Officer amasung Samulamlan Block ki Deputy Inspector of School L Taithul thabaktagi suspend tawkiban hairi panba yabadi Manipur lenga ke ayaba amata yaudana Churchanpur amasung Kangpokpi district ki manungda leiba school kunmanga Central Board of Secondary Education da naron da affiliate tawbagi wathok lakpadagi thigaluba matamda Churchanpur amasung Kangpokpi district ki ZEO na makhoi gi mathau natana mathau saduna authority amata yaudana no objection certificate pirambagi wathok leikhibani wathok adugi matangda laingak na thigatuna lakhibani Hiramasigi matangda Manipur lenga ki Education Minister TS Basanto Kumar Masamak Delhi da chatuna CBSE gi official sing unaduna Hiramasigi matangda thijilubada ZEO singna pirakpa NOC da yumpham oraga affiliation adu tawbani haina khanghalakpadagi proceedings ta aranba ka yauramba thengnabadagi CBSE na school kunmanga adugi affiliation adu amuk kakthatkibagi wafam laikibani Amaromda ZEO Kangpokpi ZEO Churchanpur amasung DIO School Samulamlan Block po suspend tawkibabu kuki Students Organization Sadar Hills na yaning da bopfongdokre mahaki suspend tawbagi order handok na bapung nipunipan gi matam thakre ZEO Kangpokpi Hiltinang Sinsitpu suspend tawkibagi thawung aduda mahiroilub asibu nungai handre loinena wafam asi achobo wahang ama lakle
सस्पेंड तौबगी मरम अदु मरी लेनबसिंगना सेंगदोकदबनी हारी सस्पेंड तौरिबा असि CBSE दा स्कूल एफिलिएशन तौबगा मरी लेनना खुदेक पीबगी वाफम अदुगा मरी लेनरमगनी हाइना लवी अदुबो महाकि मथक्ता सिरिबा मराल अदु मतिक चाना थिजिनबिनबा अपील तौकी लोइनना पुंग निफुनिपान की मनुंग महाकि सस्पेंशन ऑर्डर अदु हंदोकनबा मतम थारकले महाकि महुत्ता थारकलेबा ऑफिसर अदु ZEO गी फमफम द फंब यारोय हाइना महिलोइलुप असिना फोंगदोरकले Security Advisor Kuldiptagi Unified Command Lokthoknaba Kokomina demand tawkhre Thasigi kunda wangu sabal ge hautak area da sing chan bachat ki bamioi singbo kuki khulai fiber singna tamthina hatok pikibagi thawung asi yamna kanna kandem tawi asigumba thawdok asi matungda amuk hana thogundanaba Security Advisor dagi Unified Command Lokthoklaga Chief Minister da sinagadabani haina Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomina Fongdorakli Kokomigi Media Advisor Somarendra Thoksomna Kudek Pidun Tadorok Cherol Amanhai Sing Chan Bachat Kiba Misam Sing Adubo Makut Chalabamatung Mihat Thin Hatpi Kibagi Thong Asi Miyoi Benachat Kadabali Chat Nate Sing Chan Bachat Kiba Makoi Marigi Manungda Thaudam Ibom Cha Chahi Yankai Mathoi Thaudam Anan Chahi Kunipan Oinam Roman Chahi Kuntranipan Gi Asiba Haksang Fangle Adubo Ahantem Dara Chahi Yankai Mangagi Haksang De Hauzik Fawa Thiba Khangdana Lady Laikidrba Sing Asig Manungda Mapa Masasu Yauribani Makoi imung manung gi miyosing kham thengna awaba mayuk ne duna leiri asigum mihat asibo kuki phuruki miyoi kaya nasu social media da sogat pa amadi thagat pa phongdok tuna maitai sing da itat tatana kai hori asigum batam thirba thongdok usida state lenga asinadi kumhai yengbagum yengduna leiri asumna kuki sing asina harau bo nungai bo phongdok khurba matungda amuk otpi nai bibu saduna malim gi amadi lebak asigi miyam gi pungning sing sinaba soidana honarakigani masida mari leinabasingna Kupna Senaduna Lokatfam Topo Taboxing Lokatfam Toi State Asida Haukiba Nipal Asida Wadiba Pibum Asina Security Advisor Asi Yamna Matik Chadre Haiba Takpani Hauzik Fawada Nipal Helabirang Sigi Pibum Kara Fawa Pagatpungam Dana Lady Pikraba State Asida Central Force Ki Personal Listing Humputara Hena Tajilatuna Lady Bani Adubo Yamlaber Security Singasina Miyobigi Punsi Amadi Lantum Hauzik Fawa Ngakpungam Dana Lady Maramasina state government ta law and order gi subli asi amuk han sinadun irang asi laksinduna tangdu leita ba hanjalaknaba honaba matam oire tampakta lo chalairabasu chengi mafam ayambadadi lo leitabagum tawningbata tawduna leire Kukina namna taba mafam singasida leiriba elected representative civil society organization amadi narco terrorist group singasi amat oina punsinaduna maitai amadi state lenga ke mayokta akan balan chatharakle Maramasina Unified Command gi charge asi Security Advisor dagi lokthok Chief Minister da sinaduna state asigi miyam gi punsi lanthum amadi apun bagi saktam kannana bohonaba yamna mathau tai